da govorim na temu, malo se pogriješio, ali nema veze, ispravit ćemo. Tema je titula Hercega od Svetog Save u udžbenicima osnovne škole, ne i srednje, u Federaciji BiH i Republici Srpskoj. Obrazovni sistemi, kao što znamo, igraju ključnu ulogu u oblikovanju načina na koji mlade generacije percipiraju svijet oko sebe i razvijaju kritičko mišljenje. U društvima poput Bosne i Hercegovine, gdje su istorijski i politički konteksti duboko isprepleteni, sadržaj udžbenika predstavlja jedan od najmoćnijih alata za formiranje kolektivne svijesti. U zemlji koja je podijeljena na 2 entiteta i 10 kantona, uz to imamo naravno i Brčko distrikt koji je zaseban, svaki sa svojom obrazovnom politikom utiče na kolektivnu svijest. Ovaj rad nastoji naravno da analizira kako se istorijska titula Hercega od Svetog Save tretira u udžbenicima u Federaciji Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj. Naravno, ja želim da pomenem da ovo samo jedan segment iz jednog obimnijeg rada koji se bavi analizom udžbenika u Republici Srpskoj i Federaciji BiH. Jer, znači, ovo je jedan banalan primjer gdje mi imamo i neke teže teme koje se obrađuju u udžbenicima i koji treba da se posveti mnogo više pažnje. Istorija je posvećena događajima, procesima, ličnostima i raznim društvenim strukturama iz prošlosti i zapravo od vremena prosvetiteljstva istorija ima 2 značenja. Prvo je da je istorija sama po sebi prošlost koja se odigrala, a drugo je da je ta prošlost zapravo u tumačenjima i rekonstrukciji samih istoričara. Ujedno cilj ove analize jeste da pokažemo kako različiti pristupi istim istorijskim temama mogu oblikovati poglede učenika i stvoriti različite društvene narativne u zavisnosti od toga koji dio istine je preciziran. Kada govorimo o udžbenicima, naravno trebamo da pomenemo da razlika između istorije kao nastavnog predmeta i istorije kao nauke je u obimu i dubini interpretacije činjeničkog sadržaja. I u istoriji kao narativnom predmetu izučavaju se opšte tendencije istorijskog razvoja. Daju se, znači, sistematizovana znanja iz nacionalne istorije, ali i iz istorije susjednih naroda gdje spada, znači, opšta istorija. I biraju se oni sadržaji koji utiču vaspitno na učenike, znači bilo patriotsko, moralno i radno vaspitanje. Naime, na odnos prema prošlosti kod jednog naroda utiče i političko mišljenje i opredjeljenje, mi smo svjedoci takvog slučaja, te često imamo iskrivljenu sliku o nekim događajima. Napisanje samih udžbenika i njihov sadržaj u multietničkim državama često utiču i političke okolnosti. Naravno, cilj istorije kao sistematskog istraživanja jeste da obuhvati najširu odrednicu pamćenja i da proces sjećanja bude što tačniji, tako da naše poznavanje prošlosti ne bude ograničeno samo na ono što je u tekućem trenutku važno. Istorija, znači, ne smije da bude skup nepotrebnih činjenica koje će učenik mehanički da reprodukuje, nego sistemski organizovan skup znanja koji će omogućiti potpuni intelektualni, duhovni, ali i moralni razvoj svakog učenika. Kada govorimo o obrazovnom sistemu u Bosni i Hercegovini, kakav poznajemo naravno danas, rezultat je zapravo stanja utvrđenog i uređenog Dejtonskim sporazumom. Kao što sam rekla na samom početku, država je podijeljena na 2 entiteta, Republiku Srpsku i Federaciju Bosne i Hercegovine sa 10 kantona, ali i Brčko distrikt. Na svako od njih djeluje nadležno Ministarstvo obrazovanja koje pripisuje i sprovodi zakone iz oblasti obrazovanja, odnosno definiše nastavne planove i programe i odobrava udžbenike za sve predmete osnovnog, ali i srednjeg obrazovanja. O podjeli u uređenju obrazovnog sistema može se informisati u okvirnom zakonu o osnovnom i srednjem obrazovanju Bosne i Hercegovine 2003. godine. Naravno, ovaj podatak o postojanju 13 ministarstava obrazovanja u Bosni i Hercegovini može da djeluje obeshrabrujuće, međutim, ono što je, nažalost, situacija u Bosni i Hercegovini jeste ta unutrašnja podjela na 3 nacionalna sistema bazirana na etničkom identitetu, zasnovana na pravu organizovanja i izvođenja nastave na jeziku konstitutivnih naroda, odnosno postojanja 3 različita nastavna plana i programa i to na srpskom, hrvatskom i na tzv. bosanskom jeziku.
Sama podjela je također očigledna i u samim nazivima predmeta, pa tako u Republici Srpskoj imamo naziv istorija, odnosno na govornom području gdje se govori srpskim jezikom, u Federaciji, znači u području gdje se govori hrvatskim jezikom imamo naziv povijest, dok se u Federaciji gdje se govori takozvanim bosanskim jezikom imamo naziv historija. Ovdje želim da napomenem da kada govorimo o bosanskom jeziku, odnosno o jezicima, ali i bošnjačkom narodu, da istaknem da članom 7 jezici konstitutivnih naroda Bosne i Hercegovine upotrebljavaju se u svim školama u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine. Znači, na obrazovanje se iz priloženog gleda kao na nastavno sredstvo koje će kreirati 3 različite nacionalne historije, jezika i kulture, a ne samo kao sredstvo koje će se razvijati društveni identitet. I ovdje želim da napomenem jedan rad o protivriječnosti bošnjaštva kojim se bavio zapravo istaknuti orijentalista Darko Tanasković u svom radu Protivriječnost neobošnjaštva, gdje on govori o tome da naziv Bošnjaci se upotrebljava tek od 1993. godine kada je na prvom bošnjačkom saboru u Sarajevu donijeta odluka o preimenovanju dotadašnjih jugoslovenskih muslimana, znači u Bošnjake. Također želim da pomenem jedan rad našeg uvaženog profesora dr. Gorana Latinovića koji je u prethodnom periodu se također bavio analizom udžbenika i on u nekoliko članaka, znači kroz nekoliko fetona, ističe da o kolebljivosti bosansko-hercegovačkih muslimana i njihove intelektualne elite svjedoče i stavovi jednog od glavnih ideologa savremenog bošnjaštva, Muhameda Filipovića. Inače, Muhamed Filipović je prisutan u pisanju samih udžbenika, odnosno često se citira u udžbenicima u Federaciji BiH, koji je 1973. godine govorio o ovoj etnopolitičkoj koncepciji kao o prevaziđenoj i poraženoj ideji. U neobošnjaštvu iza 1992. godine postoje 2 struje, to je integralno bošnjaštvo po kojem su Bošnjaci svi stanovnici Bosne i Hercegovine bez obzira na vjersku pripadnost i muslimansko bošnjaštvo po kojem su Bošnjaci samo muslimanski stanovnici Bosne i Hercegovine. Znači, detaljnije možete naravno da pročitate i na internetu, članci su dostupni. Kada govorimo o nastavnom planu i programu u Republici Srpskoj, ali i u Bosni i Hercegovini, predviđa se da u toku sedmice imamo 2 časa istorije, tako da otprilike izađe 72 časa godišnje. To se otprilike podudara i kod jednih i kod drugih. Ja ću sada preskočiti detaljnije o nastavnom planu i programu, to ćete moći da pročitate naravno u samom radu. Kada govorimo o tituli Hercega od Svetog Save u udžbenicima, titula Hercega Stefana i njegovih nasljednika je zapravo glasila Herceg od Svetog Save, odnosno Vojvoda od Svetog Save, po prvom srpskom arhijepiskopu Savi Nemanjiću, i sam pojam herceg, odnosno vojvodina, označavao je srednjovjekovnu titulu, odnosno prema toj nekoj hijerarhiji, to je znači najviša plemenička titula posle kraljevskog zvanja. Iz te titule hercega izaći će i naziv Hercegovina koji se danas koristi za prostore gdje se trenutno nalazimo. Kada govorimo o udžbenicama Republike Srpske, prema nastavnom planu i programu za 7. razred osnovnog obrazovanja koji se primjenjuje sada, znači imamo za 2024. godinu došlo do promjene nastavnog plana i programa za Republiku Srpsku, izmijenjen je i udžbenik, ali i nastavni plan i program. Tema u kojoj se obrađuje titula Hercega od Svetog Save jeste srpski narod u poznom srednjem vijeku, odnosno u sklopu nastavne jedinice uspon Bosne i postanak Hercegovine. Naime, u kraćem pasusu koji se odnosi na postanak Hercegovine navode se znači neke osnovne informacije o teritoriji kojim je upravljao Stefan Vučić, a zatim i s kim je dolazio u sukobe, i navodi se također da se 1448. godine u manastiru Mileševa proglasio za hercega od Svetog Save.
Zatim da je na taj način želio da se poveže sa kultom svetitelja i državom Nemanjića. Znači, dakle, nemamo detaljnijeg objašnjenja za samu titulu, odnosno vrlo kratak je pasus o postanku same Hercegovine. Znači, nema objašnjenja zašto baš Herceg Svetog Save, niti kakve veze on ima sa Nemanjićima i tako dalje, može da stvara neku konfuziju kod samih učenika, odakle sad samo ta titula i zašto baš taj naziv. I na kraju se naravno zaključuje da je po ovoj tituli cijela njegova feudalna oblast nazvana Hercegovina, odnosno Hercegova zemlja. U prilogu, što je jako važno, može se vidjeti i listovana karta koja prikazuje oblasti koje je imao pod svojom upravom Herceg od Svetog Save i grb Kosača. Kada govorimo o prethodnom udžbeniku koji je bio zastupljen, a i sada se može naći u školama jer neki učenici nisu u mogućnosti da nabave nove udžbenike. Autor je tog udžbenika Rade Mihaljčić. Kada je riječ o toj temi, on obrađuje tu temu u znači, prevlast oblastnih gospodara, velikaške porodice, Bosne između Ugarske i Turske, osamostaljenje Hercegovine i na kraju pad Bosne i Hercegovine, znači sve to zajedno pod jednom temom sa podnaslovima. Taj njegov sadržaj je dosta nepovezan, odnosno dosta ima te neke konfuzije što naravno samim đacima predstavlja veliki problem. Detaljnije o samom o Hercegovini on ne daje neke informacije, samo navodi da je znači, titula se dobila od Hercega Svetog Save i to je to, znači nemamo detaljnijeg prikaza. Kada govorimo o federaciji, znači u udžbenicima o federaciji, ono što je važno pomenuti jeste da u federaciji imamo više autora, odnosno više izdavača za razliku od Republike Srpske gdje imamo samo jednog izdavača i to je sve. U federaciji je malo drugačija stvar i to možda i pomaže u tome da sami autori se više posvete radu na udžbeniku da bi po konkurencije jer u suštini nastavnici, odnosno kantoni biraju koji će udžbenik da odaberu. Za hrvatsko govorno područje to su Školska naklada i Alfa Mostar, dok je za bošnjačko govorno područje Bosanska knjiga, Nam vrijeme Zenica i Sarajevo Publishing koji je aktuelan. Kada govorimo o Hrvatima, odnosno hrvatskom govornom području, kada govorimo o tituli Hercegova Svetog Save, u udžbeniku autora Mirina Antije, Miroslava Rozića i Šavlije Tomislava, u izdanju Alfe Mostar, učenici se mogu upoznati u poglavlju Opadanje i pad srednjovjekovne Bosne na strani 99 u sklopu tematske cjeline Srednjovjekovna Bosna, gdje se pod naslovom nalazi nastanak Hercegovine i pominju se istaknuti feudalci, međutim akcenat je na Stjepanu Kosač. Znači ovdje imamo Stjepan i Stjepan, to se može primijetiti, znači u federaciji se koristi Stjepan, u Republici Srpskoj Stjepan, s tim da u udžbeniku Radeta Mihaljčića imate Stjepan i on je čak i za Kotromaniće često upotrebljavao taj izraz. Navodi se znači oblast njegove uprave kao i titula koju je sebi dodijelio, ali samo navodi da je to titula Hercega bez onog nastavka od Svetog Save i to se znači izbjegava u udžbenicima. U zaključku autor znači donosi samo podatak da je po njegovoj novoj tituli cijela oblast dobila ime Hercegovina 1448. godine. Kada je riječ o drugom izdavaču, Školskoj nakladi autora Brdal Željka, Madunić Margarite i Loginović Nikole, o titulu se pominje veoma slično, znači tematska cijelina je naslovljena sa srednjovjekovna Bosna i Hum od 12. stoljeća do pada pod Turke, koje se otprilike obrađuje od strane 121 do 125. Tu se pominju samo određene porodice, znači nabrajaju se da su postojale porodice Pavlovića, Hrvatinića i Kosača, dok se u nastavku navodi da je Stjepan Mukčić Kosača 1448. godine uzeo titulu Hercega kako bi pokazao samostalnost prema središnjoj vlasti. Po vladarskoj tituli Stjepana Kosača čitala se oblast pod njegovom vlašću od druge polovine 15. stoljeća
stoljeća počinje nazivati Hercegovine. Dalje o Hercegovini, odnosno tituli, nemamo nikakve podatke. Kada je riječ o udžbenicima, bošnjačkim udžbenicima, autora Hasidžić Asmira, izdavača Sarajevo Publishing za govorno područje, znači bosanskog jezika, treba napomenuti da naravno da je uvijek akcenat na istoriji Bosne. U okviru tih tema nalazi se i podnaslov Opadanje i pad srednjovjekovne Bosne, gdje autori navode da se nakon Hrvoja Vukčića Kosače posebno istakao krupni feudalac Stjepan Kosača. On navodi, odnosno autori navode da on uzima titulu hercega da bi se izdigao iznad drugih feudalaca, s obzirom da je Stjepan Kosača vladao humom. Znači ovdje opet nemamo izraz titula, znači herceg od Svetog Save, nego taj da je vladao humom. Po njegovoj novoj tituli je cijela oblast dobila ime Hercegovina 1448. godine. Naravno, on nije htio da navede da je hum bio nasljedno dobro Racka Nemanjića i, odnosno prije nego što se zamonašio, da se zbog toga Hercegovina danas tako naziva. Naredni izdavač za bosansko govorno područje jeste Nam Tuzla, odnosno Vrijeme Zenica, autora Šabodih Izeta i Čehajči Mirze, gdje se jedno poglavlje odnosi na postanak Hercegovine u sklopu tematske oblasti slabljenje Bosne i gubitak državne samostalnosti. On donosi jedan kratak, znači to su vrlo kratki pasusi koji se odnosi na Stjepana Vukčića Kosaču, gdje navodi da je 1448. godine uzeo titulu hercega, odnosno vojvode, želeći da ostvari nezavisnost, oslanjajući se na Osmanlije, te da se taj dio Bosne kojem je on vladao od tada pa do danas naziva Hercegovina, a da se ranije naziva Hum. I ovdje znači nemamo detaljan prikaz zašto Hum, čiji je Hum bio, odnosno pod kojom vlašću. I posljednji udžbenik kojeg smo analizirali za navedenu temu jeste izdavač Bosanska knjiga autora Deviša Edisa, Hadžije i Nuć Alena. U sklopu te teme slabljenje i propast Bosanskog kraljevstva pominje se nastanak Hercegovine, vrlo kratko kao i kod prethodnih autora. Međutim, ono što je zanimljivo jeste da se porijeklo imena Hercegovina čak ne spominje u glavnom tekstu, nego se spominje tekst sa strane u jednom malom kvadratiću ispod grba porodice Kosača, navodeći se samo da ime Hercegovina potiče od titule hercega vojvode Stjepana Vukčića Kosače, dok se u glavnom tekstu pominje samo da je on bio priznati bosanski plemić koji 1448. godine sebi daje titulu hercega. I to naravno stoji u zagradi. Na osnovu ovog što sam sada rekla, možemo da vidimo da političke strukture značajno oblikuju obrazovni proces, odnosno utiču na kritičko mišljenje učenika. Ovdje je naravno težnja udžbenika, odnosno autora u federaciji, da se taj srpski identitet u Bosni i Hercegovini što više stavi po strane, odnosno po mogućnosti da se što prije izbriše, odnosno da ne postoji, da nema nikakvog identiteta. Ono što mogu još reći jeste da i u udžbenicima Republike Srpske bi se možda moglo malo više dati prostora za proučavanje Hercegovine, odnosno da se malo detaljnije ta nacionalna istorija počne učiti i izučavati. I ono što mogu da kažem jeste da izbjegavanje pomjena punog naziva titule i njenih korijena u dinastiji Nemanjića može nastojati da se konstruiše drugačiji nacionalni narativ u Federaciji Bosne i Hercegovine, odnosno da djeca, znači iz generacije na generaciju, imaju jedan sasvim drugačiji istorijski pristup, odnosno istorijski koncept. I ovo je možda samo jedan banalan primjer, rekla sam na samom početku, ova titula hercega od Svetog Save, šta se još sve nalazi u udžbenicima Federacije. Počevši od toga da pojedini autori plasiraju ideju da su Bošnjaci, odnosno muslimani, da je bosanski jezik čak pristupačan i tokom srednjeg vijeka i već tu imamo težnje da se stvara taj novi nacionalni identitet u samoj federaciji.
samo da produbi istorijsku i političku podjelu, umjesto da postakne razumijevanje i kritičko mišljenje kod učenika o zajedničkoj i kompleksnoj istoriji prostora na kojem živimo. Ono što mogu još da zaključim jeste da ovo, da kažemo, prepucavanje preko udžbenika prelazi sada već i u javnu sferu, a možda i griješim, praštate ako je tako, ali mislim da sada ovo prepucavanje preko udžbenika prelazi na prepucavanje preko podizanja spomenika. Jer imamo situaciju da u Federaciji i u Republici Srpskoj jedni drugi takmiče se ko će prije da podigne i kome će da posveti. Nadam se da nisam predugo, trudila sam se da što kraće kažem. Hvala vam na pažnji.